دسته‌یا ورزشê li Kobanî dewreyeke fotbolê di navberî tîmên fotbolê yên Kobanî da vekir. Armanca dewreya fotbolê ew e got çalakiyên ciwanan di nav civakê de xuya bike û şer û wêrana Kobanî were jibîrkirin. ما دست دوری توپه کریه هم که توپه بلیزن الکوبانه جبر که وضع اکثر مده هاتی و خرابون و هم که دست به توپه خوابه کنه جبر خورتی مگی وگرنه جامعت هم توپه بلیزن و هم اینگ داج حیاتا کنه چکن و هم سرکتنه جمر علم و جبر که ملت نی حاضره و از ما سر مده هاتی و هم نو تحریکینی جی هم که علم بلیزنه. Di dewreyê de 17 tîmên yên taxên galerî yên Kobanî li ser 4 grûpa hatin belavkirin. Tîma Goheya Dawî bi ser keve wê di pêşerojê da li ser asta herêmên Kurda li bakurî Sûriyayê nûnertiya Kobanî bike û fotbolê li ser navê Kobanî bilîze. Her wiha kesên golîska wan pispor be ew jî wê tevlî tîma gonûnertiya Kobanî dike bibin. هم وی دوری احیا شعبی ما چه کریج بر کام زانبن چه لاعبین ما هنا مثلا لکه در کنه الگوندان پر لاعبین هنا هم ناس نکنم خوازن هم ناس بکنم کیش بر فریقه کی د دیاسیونش کوبانی را چه کن دبش بیرا دوری هم بیجن چه دبه در روز آوادا هم و فریقا ما کوبانی مثل بکه یعنی و فریقانا یک دسته Hêjaya gotinê got dewreyên fotbolê sal bi sal di navberî tîmên Kobanî da dihatin li darxistin. Lê di sala 2014 da di encama şerê bi Daişê ra ew dewre hatin rawestandin û niha çalakiyên werzîçê li Kobanî ji nû va tên li darxistin. Mahmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanî.